Hashize iminsi 5 gusa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo arashimangira ko aya masezerano ari uguta umwanya ashinja u Rwanda kuyarengaho. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Nubwo twe dufite ubushake ndetse tukaba duheruka gusinya n'amasezerano, ndabamenyesha ko u Rwanda ubu rwamaze kurenga ku byo rwiyemeje muri ayo masezerano, ndetse n'igihe twari twaraye dusinya amasezerano, igisirikare cy'u Rwanda cyongeye kutugabaho ibitero hakoreshejwe ibitwaro biremereye byarasiwe mu mujyi w'u Rwanda Bugarama, byambuye bamwe ubuzima ndetse binangiza imitungo myinshi mu bice nka Kaziba, Gatogota ndetse na Rubarika muri Sud Kivu. Kugeza ubu ntibaratanga agahenge. Ibi rero ni ibikorwa bigaragaza ko dushobora kuba twarataye umwanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bw'ibyo, itsinda ry'impuguke kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri raporo yaryo iheruka ryanzuye rigaragaza ko RDF ari iyobora ndetse ikanagenzura ibikorwa byose bya AFC M23, ibigaragaza uruhare rwa Leta y'u Rwanda. Abasesengura ibya politiki bavuga ko aya magambo ya Tshisekedi ntawe akwiye gutungura kuko ari ukuyahoze, ahubwo ko amahanga akwiye gufatira ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ari kenshi yananiwe gushyira mu bikorwa ibyatuma intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu ihagarara, nyamara bikaba bikomeje kugwamo benshi abandi kabakura mu byabo. Uyu ni Dr Ismael Bukanani, impuguke muri politiki. Numva ko neza nta kindi gishyashya nari kubona mu byo yavuze, kuko n'ubundi nta cyahindutse. Urebye no mu masezerano no mu magambo disikuru yavuze cyangwa mu ijambo yavuze, nta gishyashya. Wabonaga ategema imitego, wabonaga ko ari umuntu utari tayari mu byo yakora byose, ariko kuba yaravuze ijambo nkariri imbere y'imitwe yombi ni ikindi kintu kikwereka ko atari tayari, kandi ubwo rero ntacyo gitunguramo abantu, nta gishya cyari kigomba kumuvamo. Ariko nyine mu rundi ruhande biragaragara Perezida Tshisekedi uwo ari we, noneho ko n'amahanga yose agomba kumumenya. Ibi abiriha kubishyira ku Rwanda ibibazo bya babone ko ibyo u Rwanda rwavugaga ariko kuri hariya. Bigeze igihe ko Kongo igomba gufatirwa ibihano mu by'ukuri, aho kurirwa birengagiza ibibera kuri buno butaka, ibibera muri Kongo. Hari abantu bari gupfa, hari abantu bari kwicwa, naho ubundi ibintu Kongo iri gukora bishobora guteza intambara yo mu karere. Ibihugu byari bikwiye guhaguruka bigatangira gufata ambarigo, bigatangira gufata ibihano ku gihugu cya Kongo, bityo bikagabanya ubukana turi kubona bimeze gutya. Kuvuga ngo uragarana na Perezida Tshisekedi, kuvuga ngo uragirana amasezerano na Perezida Tshisekedi, ntabwo mbibona ko ashobora kuyashyira mu bikorwa uko byagenda kose. Kugeza ubu ntacyo u Rwanda rurasubiza ku birego bya Perezida Tshisekedi byo kurenga kuri aya masezerano ndetse no kurasa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora ubwo amasezerano ya Washington yashyirwagaho umukono, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa ingingo zirureba zikubiye muri aya masezerano, ibyo na Tshisekedi ubwe yatanze icyizere ku ruhande rw'igihugu cye. Yasin Tuyishimire, Isango Star.